met de step to Goldie. Eta que concepto kwam doen en to translate it in differente area. Como é o conceito de build that world around Negropont? Minha pensa foi trempanco, mi que approach hopi mas multidimensional ku e outro projeto não ku minha hasi. Anto esse unificar também ku elo tem diferente disciplina artístico também dentro. Dus maar pensa bijvoorbeeld foi trempanco com e show lo zeer uit, like com teatral I guess e show lo miserta. Conceito não be videoclip na, maar pensa com like entre social media mister zeer uit. No en detalle, pero in ieder geval ku e meste pas den e concepto ku mi crea. With that information, met a step to Goldie. So matraco Goldie kaba riba destruction. As an artistic director, eta que e concepto ku ami doen en to translate it in differente area. Dus eta por exemplo tra briefing laga bisa di e briefing ku ama manda pe papi ku e photographer tá assim lo que eta assim papi ku e stylist. Nós traduzir e projeto in differente area. Anto eu pensei botanye assim na diferente pero toch coherent in differente